Upute u zbirku potpuno riješenih zadataka matematika 2 kompleksni brojevi. Imamo 1 plus i u zagradi na 2010. To smo već nešto radili na tu temu, ali nismo radili kad je ovako veliki broj. Možemo pokazati prvo na ovom malom. I možete pogledati vježbu broj 2. Onda ovdje ćemo napisati to 1 plus i na kvadrat na 2 puta 18, pa je to 1 plus i na kvadrat pa na 18. Idemo kvadrirati sada ovaj binom, znači to je 1 na kvadrat plus 2 puta 1 puta i plus i na kvadrat, sve skupa na 18. Pa nam to dalje ispada 1 plus 2i minus 1, jer i na kvadrat je minus 1 i sve skupa na 18. Dalje nam 1 i minus 1 nam se krate, ostane nam 2i na 18, pa je to 2 na 18 puta i na 18. 2 na 18 je 2 na 18, to je neki veliki broj, a i na 18 ćemo napisati i na 4 puta 4 plus 2, pa je to 2 na 18 puta i na kvadrat jednako je 2 na 18 puta minus 1 jednako je minus 2 na 18. I to bi bilo to. Idemo i sada riješiti ovaj prvi. Po istom principu ćemo napisati da je to 1 plus i na kvadrat pa na 1005. Dalje je to potpuno isto kao i ovdje dole, pa možemo odmah napisati da je to 1 plus 2i minus 1 sve skupa na 1005. Dalje 1 i minus 1 se ponište, pa je to 2 i na 1005. To je 2 na 1005 ili na 1005 puta i na 1005. Ovo je prevelik da ga drugačije pišemo, znači ostavljamo ga ovako u obliku potencije. A ovaj i ćemo 1005 ćemo podijeliti sa 4 i dobijemo 1005 podijeljeno sa 4 je 251. Znači 251 puta 4 plus 1. Dakle, to će nam ispasti i na prvu. A i na prvu je i. Dakle, to će biti 2 na 1005 puta i ili ćemo napisati i puta 2 na 1005 i to ostavljamo u ovom obliku. Još puno zadataka na tu temu kompleksnih brojeva potražite na našoj web stranici u našoj zbirci Matematika 2 kompleksni brojevi.